ustani jutro, jesi li me čula, daj se probudi. Samo još malo, molim te, samo još... Ma Kitty, daj ustani. Oj, sad ću, sad ću, što si dosadna, joj. Hajde, još nisi ustala, mama će se ljutiti na tebe, jako će se ljutiti. Mama Kitty još nije ustala, ne mogu je nikako probuditi, nikako. Ništa ti ne brini, Mimi. Znaš da je ona uvijek takva. Možda uskoro ogladni pa će lijepo sići. Baš je zločesta, a ja sam jako dobra, je li tata? Pronašla sam ja lijek koji će Kitty pomoći da se jako rano probudi. Vidjet ćeš. Što? Postoji takav lijek? Dobro jutro. Već sam ustala, ja sam jako gladna. Kitty, znaš što? Zamisli, mama je pronašla lijek koji će ti pomoći da postaneš rano ranilica. Što? Rano ranilica? Pitam što bi to moglo biti? Da nije injekcija? Pomoć, joj! Ja mrzim injekcije! Ma nije injekcija. Nego? Evo, pogledajte. To je taj lijek. To se trebam popiti? To su sjemenke jutarnjeg zvončića. Moraš ih pažljivo posijati i narasti će prekrasni jutarnji zvončić. Jutarnji zvončić? Da, ali ima jedna jako važna stvar. Jutarnji zvončići rastu samo u rano jutro i možeš ih vidjeti samo ako ne spavaš predugo. Kao da će sjemenke jutarnjeg zvončića pomoći Kitty da postane rano ranilica. Ti to ne možeš, Kitty. Baš mogu, svaki dan ću rano ustati da vidim jutarnji zvončić. Sad sam se nešto sjetila. Slušajte, a zašto ih ne bi lijepo posijali zajedno? Mama, je li ovako dobro? Da. I zalijevajte svakog dana ovako. Ali morate dobro paziti da ne zalijete previše. Za nekoliko dana izaći će listovi, rasti će i pojavit će se pupoljci i oni će postati zvončići. Jedva čekam zvončiće. I ja. Joj. Pa još nije ni prolistao. Kitty, ustani, jutarnji zvončić. Pa gdje je ona? Gdje je Kitty? Jutro, Kitty. Jutro, Mimi. Kako si rano ustala, Kitty. Pa znaš da moram zalijevati jutarnji zvončić, a ti, Mimi, jako kasniš. Taj mamin lijek prejako djeluje. Ma još ih nema. Izašli su! Tata! Mama! Što se dogodilo? Mimi! Kitty. Izašli su! Hurra! Pa dobro, što je bilo? Pogledajte! Prolistali su! Stvarno. Čestitam, Kitty. Hvala! Zvončići, brzo rastite! Kitty, Mimi, prehladit ćete se. Morate odmah ući. Ali mama... Jutarnji zvončići obožavaju kišu, ali ako se vas dvije prehladite, vama neće biti dobro. Pogledajte, ova će grančica pomoći zvončiću da naraste. Ja to hoću. I ja. Dobro.
Imate pravo, mislim da će se otvoriti sutra ujutro. Jedva čekam. Vidjela sam puno cvijeća u trgovinama i parkovima, ali nije lako kad ih moraš uzgojiti sam. Da, ali je zato jako zanimljivo. Meni je baš super što svakog dana gledam kako moji zvončići rastu. Wow! Joj! Bravo, curice moje, divni su. Nikada u životu nisam vidio tako lijepo cvijeće. Da, i ono pripada Kitty i Mimi. Mama, što će se dogoditi kada zvončić jako naraste? Pretvorit će se u sjemenke, a one će se onda opet pretvoriti u cvijeće. Mama, a mi ćemo onda opet posaditi sjemenke? Pa da, ali zvončići rastu samo u proljeće. Moramo čekati 2. godinu. Ajoj, tek onda. Kitty, Mimi, probudite se, dođite, doručak je na stolu. Evo. Kitty, ma daj ustani, jutro je. Kitty. Samo još malo, daj me pusti. Više nema jutarnjeg zvončića i ona opet ne može rano ustati. Aj. Probudi se, Kitty. Super je, super! Kako je divno, prekrasno! Kitty, pogađalica! Bak, dobrodošli u moju pogađalicu. Idemo mi nešto sastaviti, može? Pitam se što se tu skriva. Možete li vi pogoditi koja je to životinja? Ja nemam pojma. Moramo još okretati kocku. Čekaj, a to je neka životinja sive boje.